قدسها بواديها له كشف جهنم دارها لشقائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء بالله عوذنا من لقاء وبلائي وإلى المدين يا مالبا بها دخل نبي موجها الأضواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء نور على رب داود المنيب وآخرون فوق ثرى الأذراء بالمسجد أقصى صلاة تحية صلى وجبريل بوقت صفائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء أنت إذا كل النبي غادتا وملائك نزلوا إلى الأنحياء جبريل يا صلاة أقامها واختار طه يا أم أولئي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء وتحدث الرسل الكرام بشكرهم لله كم عنده من
النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعضها بثناء ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورحمة صلى الله عليه للعالمين وخاتم وإلى خلائق مرسل جمعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعد لآشرات لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت والساعة كهاتين مع الإيماء قد حان من عسل ومن لبن له مما به من عشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كاس در وهو خير غذاء وأتي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة قعساء لاقى من الترحيب والتعنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان اللقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابع أو سابق سار يراس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببيد كساء وأتى إلى ملأ هو الأعلى فجبريل كحلس قد بال للراء وعلى لسدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من عسجد أروراقها ولا ورقة منها تذل الخلق باستيفاء
أمثال غربان الغضاه ملائك لم يزعموا تسبيح صبح مساء تأويلها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنساب 4 هنور نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يسوق لشارب وبرابع عسل زهى بصفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينساب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء دعاء من لؤلؤ وترابها مسك يؤثر أبعد الأنهار وتفتحت أبواب نيران له فبداه خالدنا تحية دائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسير للإسراء لم يبتسم قط بت لحياته وأبوسه بلوى على سدناء للمستوى ركي النبي وقد صغى لصريف أكلام بكل قضاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسير للإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال كل من ليس لنظراء جبريل قال مقامها تحاهنا قم فوق في الأمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسير للإسراء وبحب أنوار الجلال ليكون مودعا لهدرة
فنادى الحبيب كقاب قوسين وخار إلى السجود بفكرة ورجاء يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورأى الإله فيا لها من نعمة خاصت بسر للإسراء سلطة واشفع لنا رد شفاعة معنا الخطاب لسيد صفائي يا ربي بالمقدار فرج كربنا وامدنا بسر للإسراء يا ربي قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمقدار فرج كربنا وامدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فأبي الخليل بخلة خصصته وأخي الكليم خصصته بنجاء ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وهباه سبع مثاني لثنائي وخواتم البقرة أيضا أسهم الإسلام مثل دعائم لبنائي وسط وأفضل أمة أمته شهداء على الناس بيوم قضائي وقضى بفرض الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تهوم على عيون الخلق كي لا يفكروا بعلاء قص النبي على القريش صبحه مسراه حول البيت بالبتحاء والمسجد الأقصى لهم عرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يكروا قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله
عند الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظرت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطاء وعناية عظمى بذرياتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن أعدائه وهلاك قوات اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سبل النجاة السادة الشرفاء وعلى السهاب مهاجر ونسيرهم وعلى المحب لهم بصدق ولائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو نسهته سعيا وفوق بطون الأين بالرسوم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبرين ومن هو نعمة القدماء مغتنمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من هرم ليلا إلى هرم كما سار البدر في ذات من الظلم وبت تلقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمك جميع الأنبياء بها والرسل نقدم مخدوم على خدمي وأنت تبتغي ببقى بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على
حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع سعوا لمستبكين من الدنو ولا كل لمستنيم خافت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم كلمة تفوت بوصل أي مستترين عن العيون وسر أي مقتتم فخذت كل فخار غير مشتركين وجزت كل مقام غير مزدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما وليت من رتبين وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قصة المعراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم فاقض علينا ببركاته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا
وبوعنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار، واحرسنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسر أعمالنا في الأعلان والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطي له في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرامة، ومن أرفعهم عندك درجة، ومن أعظمهم حضرة، ومن أمكانهم شفاعة. اللهم اتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجز الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين، ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء. اللهم اكتم السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والوزاة والمسافرين في برك وبارك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من الرجس رجس الحس والمعنوي والأدنس، وأعذنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تحيينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Masyaallah ahbab, kitab dan lembarannya tolong dikumpulkan kembali, dioper ke depan. Sekarang masuk waktu adzan Isya, silakan muadzin adzan Isya. Setelah adzan Isya, insyaallah kita ada sedikit tausiah baru salat Isya. Bagi ikhwan yang sekiranya batal wudu, silakan berwudu. Yang punya wudu pertahan ke wudunya. Fadhal adzan muadzin. Masuk dalam situ sekolahnya ini kenapa kita kami sekolah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin jamaah majelis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Sairus Salikin Bambaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan di kota Palembang ini dengan berganti tempat dari masjid ke musalla, dari musalla ke majelis, dalam rangka menghidupkan, mensyiarkan daripada syiar peristiwa yang sangat teramat sangat agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, kalau kita nak menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teramat sangat panjang. Karena bukanlah Isra Mi'raj itu suatu perjalanan yang simpel singkat seperti yang sering kita dapatkan kalau ada uang awam ditanya. Macam kita dulu waktu SD sekolah, mungkin SMP pun sama, kalau pelajaran agama apalagi yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan dari madrasah, ketika menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, di situ dikatakan peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau naik ke langitnya Allah, sampailah ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah salat 5 waktu. Selesai. Itu yang ada di buku-buku pelajaran agama anak-anak kita, Pak. Sehingga tak di situ sedikit pun menceritakan tentang perjalanan Rasulullah. Yang mana perjalanan Rasulullah teramat sangat luar biasa. Beliau Isra itu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu banyak yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita lihat dari apa yang dituangkan oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abu dalam kitab tadi, di situ ceritakan macam-macam. Kemudian Isra Mi'rajnya pun sama, Pak. Nah, di sini kita akan mengambil suatu yang penting untuk kita perhatikan, masalah keyakinan kita kepada Rasulullah. Dalam satu sisi peristiwa ini sangat teramat hebat buat Rasulullah. Ulama sepakat kalau ditanya malam apa atau hari apa yang paling hebat, paling super, paling agung untuk Rasulullah, maka semua ulama mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk umat Nabi Muhammad, maka kita sepakat, ulama sepakat adalah hari atau malam kelahiran baginda Rasulullah. Beliau begitu dihebatkan Allah, dimuliakan Allah, dijunjung tinggi derajatnya, teramat sangat ditonton, dikabarkan kepada semua makhluk Allah. Baik itu malaikat dan semua rasul dan nabi, mereka semua menyaksikan lewat peristiwa Isra Mi'raj ini siapakah makhluk yang paling hebat di mata Allah, paling tinggi, paling derajatnya, paling dicintai oleh Allah. Tapi ikhwani, apa yang dilakukan Rasulullah yang hebat, super hebat, yang tidak masuk akal sampai sekarang ini, tapi dengan iman kita meyakininya, menerimanya. Ketika Rasulullah SAW selesai melakukan Isra Mi'raj ini, beliau balik, beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Bingung tak? Bingung, tapi ini perintah Allah untuk disampaikan, bahkan wahyu turun. Di surah Al-Isra dari awal ayat, kemudian di surah An-Najm juga menceritakan. Yang mana peristiwa ini, ikhwan rahimakumullah, benar-benar adalah suatu cobaan untuk Rasulullah dan juga untuk orang yang akan menerima kabar dari Rasulullah ini. Karena jangankan zaman itu, ikhwan, zaman kita sekarang ini yang super hebat, canggih, super pesawat super jet ada, dak bakal mampu untuk tembus apa yang pernah dialami oleh
tentang astronomi atau tentang alam semesta ini. Langit bumi yang nampak kasat mata kita sekarang ini, termasuklah bulan, bintang, manusia dengan segala kecanggihan bisa mencapai planet ini, planet itu. Ini baru langit lapisan pertama. Baru langit lapisan pertama. Sedangkan Rasulullah tembus langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Langit pertama pun manusia yang hidup saat ini dengan sehebat-hebat mereka punya kecanggihan masih belum tembus, belum selesai. Belum selesai manusia sekarang ini. Mendekati bulan, mendekati matahari belum bisa, hancur. Nak tembus planet-planet yang macam-macam belum. Baru sebagian kecil yang dicapai oleh manusia itu masih di bawah lapisan langit pertamanya Allah. Sedangkan huwa Rasulullah dimuliakan Allah, tembus ke langit pertama ini lewat, langit kedua lewat, langit ketiga lewat, 4 sampai ke 7, bahkan tembus ke alam yang tidak pernah ditembus oleh makhluk Allah kecuali beliau Rasulullah Sidratul Muntaha. Nah, nak nyeritakan Nabi, kalau aku semalam tu berjalan dari Masjidil Haram, dari Mekah, aku ke Baitul Maqdis Palestina, aku mampir ke sini, aku mampir ke sini, aku nyingok ini, aku nyingok ini, lalu aku kumpul di Baitul Maqdis, kumpul dengan Nabi dan Rasul, bla bla bla, panjang cerita Nabi. Diceritakan oleh Nabi bagaimana beliau berada di Masjid Baitul Maqdis, kumpul dengan para Nabi dan Rasul. Lalu beliau sholat, setelah itu beliau pun naik buruk terbang ke langitnya Allah. Tahu-tahu besok pagi-pagi sudah nyongol. Dan ulama mengatakan waktu itu bukan panjang seperti mungkin Nabi jam 9 terbang sebelum subuh balik. Tidak, singkat, sangat singkat. Bahkan disebutkan dalam kitab Syaraful Anam kalau tidak salah Maulid, di situ bagaimana keadaan Nabi melakukan perjalanan itu diumpamakan kalau orang duduk lama di suatu tempat atau berbaring. Duduk kita tidur 4 jam lah tidur dalam satu posisi, atau duduk mantap dalam satu posisi. Kalau kita bangun dari tempat duduk kita, maka bekas dudukan kita ini hangat, ya kan? Bekas dudukan kita ini, bekas kita tidur tadi akan terasa hangat. Nah, belum hilang hangat itu Nabi lah balik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi harus menceritakan ini. Maka disitulah singkat cerita ikhwan rahimakumullah, kumpul orang-orang kafir dengan bantuan Abu Jahal juga, termasuk sebagian umat Islam. Kumpul, Nabi pun menceritakan kepada mereka tentang apa yang beliau alami semalam. Wong kafir langsung tertawa terbahak-bahak, langsung mentah ke cerita ini. Uji bahasa kita ni, kalau pakai bahasa kita ni ngaco. Nah, kejingoan gilanya Muhammad ini, dak waras. Yang muslim masih lemah iman pun jadi kebingungan. Ngane-ngane ini Rasulullah nih. Madai semalam pergi ke Baitul Maqdis Palestina, lalu dia ke langit, ketemu Tuhannya, balik-balik sudah ada di Mekah. Jangankan urusan ke langit, mereka tidak tembus. Baitul Maqdis ke Mekah itu butuh sebulan sampai 2 bulan setengah. Balik pergi 2 bulan setengah. Ada ulama mengatakan 3 bulan. Sedangkan Nabi Muhammad dah nyampe semalam sudah balik. Orang yang mukmin bin Nabi, yang sudah kuat imannya, dengar itu tambah kokoh imannya, tambah kuat imannya. Tapi yang lemah ada yang lepas imannya. Sosok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliaulah salah satu dari sekian banyak sahabat Rasulullah yang mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, wong kafir ikhwani, kita lihat dari cerita ini tadi diceritakan di akhir pasal. Mereka itu sebenarnya nak menolak mentah-mentah apa yang dibawa oleh Rasulullah itu. Tapi mereka sendiri ngakui Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah bohong walaupun mereka belum mau ngikut agama Rasulullah. Tapi kalau ditanya kepada siapapun mereka, Abu Jahal kah, siapakah mereka tanya, pernahkah kalian mendapatkan Muhammad itu berdusta? Mereka tidak bisa jawab. Kecuali dengan satu jawaban sama, tidak pernah. Maka dari situ akhirnya mereka ini, kalau kita tidak percaya nih, macam ada kawan kita di sini ngomong, malam aku kemarin duduk sama kita di majlis Sumago, lalu dia cerita semalam aku ke Mekah, aku ziarah Nabi, aku masuk Raudhah, tahu sekarang ada di sini. Jadi kita tidak usah panjang cerita, kau ke rumah sakit jiwa aja kita. Tak masuk akal, tak perlu pembuktian ikhwan, tak perlu pembuktian. Kenapa? Tak masuk akal kita sama sekali. Semalam masih ada di Muhago, malam ini ada di sini.
Ngato ke dia sudah ke Mekah, ke Madinah, bolak-balik Mekah Madinah perjalanan sudah berapa? Perjalanan sana sudah buku berapa waktu? Mustahil, tidak masuk akal. Walaupun punya pesawat superjet yang hebat, mustahil. Jadi tidak perlu pembuktian. Langsung kita katakan sudah kau ini gila aja gitu. Nah, orang kafir ketika mendengar Rasulullah menceritakan peristiwa ini, karena mereka tidak pernah mendapatkan Rasulullah itu berbohong, jadi mencoba mencari pembuktian. Itu bedanya, ikhwan. Kalau mereka tahu Nabi ini tukang bohong, tidak perlu pembuktian. Mereka langsung memvonis Nabi itu bohong. Bahkan maaf dikatakan gila sering. Tapi mereka mencoba. Muncullah sosok beberapa orang yang memang sering ke Masjidil Haram, sering ke Palestina. Dia ngomong sama kawan, tenang. Aku nak ngetes Muhammad nih. Benar ini apa dia ke Masjidil Aqsa. Wahai Muhammad, katanya, kalau kau memang semalam ke Masjidil Aqsa, sif lana kam abwabuha wa kam amuduha. Coba kau sebutkan sama kami berapa jumlah pintunya, berapa jumlah tiangnya, jumlah jendelanya. Sallu ala Nabi. Kira Nabi sana memang nak ngitung tiang, nak ngitung pintu jendela. Jangankan kita yang datang seminggu sekali di sini, kawan. Pengurus mushola kita ini tanya berapa jumlah kipas, ngitung dulu. Berapa jumlah jendela, ngitung dulu. Ya kan? Rasulullah ditantang seperti itu. Tapi apa? Allah cinta sama Nabi. Allah sayang sama Rasulullah. Yang mana Rasulullah waktu ke Masjidil Aqsa tidak ngitung. Tidak ngitung pintu, tidak ngitung jendela, tidak ngitung. Manusia sudah penuh, Nabi dan Rasul penuh. Malaikat Allah penuh. Yang dipandangan mata Nabi cuma mereka para anbiya, mursalin dan malaikat. Mana sempat nyengok berapa tiang, berapa pintu, berapa jendela. Tapi ditampakkan oleh Allah di hadapan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masjidil Aqsa dengan jumlah pintunya sekian, dengan jumlah tiangnya sekian, jendelanya sekian, disifatkan Rasulullah. Pas Nabi mensifatkan itu, bengong wong itu. Benar katanya. Mereka tahu Nabi tidak pernah ke sana. Bahkan waktu itu belum hijrah, Nabi masih di Mekah, ikhwan. Kejadian ini tahun 12 kenabian. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mereka tahu Nabi tidak pernah ke Palestina. Bahkan ke Madinah, Yathrib pun belum. Jadi mereka pas dengar itu, benar katanya. Benar, aku ini pernah ngitung. Jadi yang nanya ini memang pernah ngitung. Nabi pengen uji kita nih kepalangan, wong sombong disombongi uji kita nih. Sunnah hewan, kalau wong sombong boleh disombongi. Uji Nabi bukan cuma itu. Nih, ku kabarkan sama kalian, waktu aku nak balik ke sini, aku melihat ada sekelompok kafilah. Kafilah itu konvoi pedagang. Ahli Mekah ini yang sedang dalam perjalanan. Yang mana mereka mungkin besok sore sudah nyampe ke sini. Jumlah ontonya sekian. Jumlah keledai sekian, di situ ada si fulan, sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bingung. Karena wong pergi kadang-kadang ikhwan, memang ngawak 10 onto, balik kadang nambah 15. Dan Nabi tidak tahu kalau yang berangkat sebelumnya. Mereka pun sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Kata mereka, kita bukti ke besok. Mereka pun nunggu besok. Sampailah datang waktu itu. Apa yang dikatakan Rasulullah pun datang, subhanallah ikhwan. Mereka tunggu rame-rame di perbatasan kota Mekah. Pembesar kafir Quraisy, orang muslim kumpul, kafir muslim kumpul, dan Rasulullah hadir di situ. Begitu datang kelompok itu terkejut mereka. Udah. Itu kata Nabi datang. Tuh datang kata Nabi yang kukatakan, kuhabarkan kemarin. Datang tuh. Itu ngontonnya tepat dah omongan aku kata Nabi. Tidak sombong boleh disombongi. Hitung mereka siapa wongnya, sebutan Nabi itu ada galau, tidak ada yang meleset. Sallu ala Nabi. Tapi itulah orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam wa ala absar isyawah. Tidak bertambah iman, tidak jadi muslim. Tetap mereka menganggap Nabi itu bohong. Nabi itu mengada-ada. Padahal apa yang dikatakan Rasulullah tepat benar. Apa yang mereka tuntut Nabi membuktikan, dibuktikan oleh Rasulullah. Sekarang ikhwan rahimakumullah, nasihat buat ana dan antum sekalian. Begitu banyak kita dapatkan dari pelajaran di majelis-majelis bersama guru-guru kita tentang kabar-kabar baik dari Rasulullah, tentang fadail-fadail a'mal dari Rasulullah,
tentang sunnah-sunnah Rasulullah yang menguntungkan akhirat kita, bahkan dunia kita untung. Tapi maaf ikhwan, masih banyak yang kita tidak kerjakan padahal kita mampu. Masih banyak yang kita pedulikan padahal kita mampu. Ini yang menyedihkan. Nak ditanya, kau tak percaya apa sama Nabi? Jangan macam-macam kau ngomong kau tak percaya sama Nabi. Aku ni cinta Nabi. Masya Allah. Maulid tu main 40 malam tak lepas aku. Istri pun hadir terus aku. Sekarang buktinya mana? Dengan sunnah Nabi kita tidak jalankan. Rasulullah SAW menyebutkan bermacam-macam fadail kenikmatan untuk kita peloi tapi tidak kita perdulikan. Tak usah jauh-jauh ikhwan rahimakumullah tentang solat berjamaah baik. Masih di antara kita yang tidak melakukan solat berjamaah. Buru-buru nak di masjid, di musola. Di rumah pun tidak dia lakukan berjamaah. Ngerasa cukup puas dengan solat sendirian. Nabi sudah menjelaskan tentang solat sunnah. Qobliyah ba'diyah dengan fadail kemuliaannya. Tapi masih banyak kita ngerasa cukup dengan yang wajib baik. Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang solat witir. Fadailnya. Bahkan Nabi setengahnya mengancam orang yang melalaikan solat witir. Innallaha witrun yuhibbul witir. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Man lam yutir falaisa minna, kata Rasulullah. Wong yang tidak mau melakukan salat witir dalam makna memang tidak mau melakukan dan dia tahu bukan dari golongan aku, kata Nabi. Makanya sebagian ulama mengatakan wajib. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-witru haqqun. Mana haqqun itu sebagian ulama menafsirkan dari kalimat hak artinya wajib. Indana Syafi'i ala kulli tidak mewajibkan tapi sunnah muakkad. Sebagian mazhab mewajibkan, kalau saya tidak salah Imam Abi Hanifah. Wajib dalam makna bukan berarti nambah jadi 6 perkara, bukan. 5 tetap yang wajib 5 itulah. Artinya kalau ada orang tanpa udzur meninggalkannya dosa. Karena Nabi sampai mengancam bukan dari golongan aku. Nah, berapa banyak kita yang dawam istiqomah melaksanakan sholat witir? Bukan tidak tahu. Fadail baca Quran tahu. Tapi tidak kita gawe. Ada tidak kemiripan kita dengan mereka itu? Yang tidak percaya dengan Nabi? Maaf ikhwan, kalau dikatakan aduh, ya aduh. Seakan-akan walaupun kita dipercaya, tapi seakan-akan kita tidak percaya. Bahkan yang sunnah yang ringan kita tidak menjalankan. Mari ikhwan, momen daripada momen Isra Mi'raj Muhammad SAW ini banyak yang kita dengar cerita tentang Rasulullah, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana peristiwa yang beliau alami ini sangat luar biasa. Mari kita tambahkan rasa cinta kita, bangganya kita menjadi umat Rasulullah SAW dengan menyenangkan hati Rasulullah. Kita ini sudah beruntung ikhwan. Bonus hebat dijadikan Allah hidup menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan bermacam pemberian Allah yang sangat memanjau ke kita. Nah sekarang kita balas pemberian Allah ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan yuk mari kita berusaha menyenangkan hati Rasulullah. Ya dengan menghidupkan acara seperti ini jelas sangat menyenangkan hati Rasulullah. Tapi musola bukan cuma untuk jadi tempat majelis atau tempat mengadakan acara. Fungsi utamanya musola masjid itu untuk menjalankan sholat 5 waktu minal masjid ilal masjid. Jadi sangatlah sesuai dan kita senang ketika ada masjid musola itu ngadakan Isra Mi'raj. Ya karena kalau tidak kena peristiwa Isra Mi'raj tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada langgar. Berkat Isra Mi'raj inilah alhamdulillah dan jadi tempat kita untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita pada malam hari ini. Kami mewakili segenap pengurus Mushola Syiarus Salikin dan panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada para abai, para ikhwan, para asatidz, jiran tetangga, jamaah mushola yang ada di sekitar kampung ini yang telah hadir pada malam ini. Jazakumullah khairan jazaa wa barakallahu fikum. Dan siapapun yang telah membantu menyelenggarakan ini acara menjadi alhamdulillah berjalan dengan baik dengan apapun bantuannya baik moral atau material. Jazakumullah khairan jazaa wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Dan sekaligus juga kami sini sebagai pengasuh majelis mengumumkan bahwasanya untuk malam Kamis depan kita pindah majelis. Pas malam Kamis depan itu insyaallah Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam rangkaian jadwal kita dilaksanakan di Mushola Al-Fakhr. Tak jauh dari sini. Kampung ini, Lurung Asia depan Sungai Juju. Jadi kita di sini libur sekali, maknanya libur ya boleh yaitu pindah.
kita kumpul seperti malam hari ini, kumpul di sini. Sebagian habaib dari Pasar Kuto di Kampung Ili itu datang malam ini kami. Kita juga silaturahmi ke sana insyaallah, sekaligus ya peresmian lah kurang lebih daripada renov musola yang sedang dijalankan, mudah-mudahan selesai dan dalam keadaan sudah selesai baik bagus. Jadi malam Kamis depan majelis kita pindah ke majelis Isra Mi'raj yang akan insyaallah diadakan di Musola Al-Fakhr pinggir sungai, depan Sungai Jujur Laut, masuk lorong Asia. Untuk parkir motor apa di dalam insyaallah bisa, kecuali mobil mungkin di luar. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Setelah ini kita akan sholat isya berjamaah. Yang punya minuman nak dijaturi, sembari kami menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya besok malam insyaallah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW akan kita laksanakan di Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin. Ada tamu dari Lebanon, penceramanya saya lupa namanya, Syekh, seorang imam masjid di Lebanon. Kebetulan beliau lagi ada di Indonesia, beliau pengen masuk Palembang, kebetulan bertepatan waktu dengan acara di Rubat Al-Muhibbin. Kemudian malam Sabtu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW akan dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah di Tanggo Takat. Ada jalan tembusan dari Ayani bisa tembus ke jalan laut itu. Tidak jauh dari Auladi itu ada tembusan Masjid Al-Hidayah. Kalau sekarang kan gampang cari Al-Hidayah Tanggo Takat, insyaallah ketemu. Dan di sana insyaallah penceramanya kami sendiri insyaallah taala. Ya malam Sabtu itu. Kemudian malam Ahad Nurul Iman 11 lagi. Nurul Iman 11 lagi ba'dal isya. Ya. Malam Ahad. Sabtu pagi Hall Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawar di Kampung Al-Munawar. Jam 9.30 mulai. Paginya lagi di Masjid Darul Muttaqin Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW jam 7 sampai selesai. Masjid Darul Muttaqin. Kemudian lanjut Hall Habib Abdurrahman. Lalu hari Ahad Hall Kiai Morogan. Pagi kumpul di Masjid Lawang Kidul jam 7 sampai selesai. Kemudian pindah ke Masjid Lawang Kiai Morogan di Kartopati sekaligus ziarah dan menghidupkan acara hallnya di sana. Disiapkan angkutan sungai, ya, tapi bukan naik ketek, bukan. Ya, ada kapal, disiapkan beberapa kapal memang biasa kapal pesiar. Ya, mungkin ada tertibnya, mungkin pakai kupon atau yang lainnya. Antum ikut baik, kalau memang tidak kasih kupon tidak aja masuk, jangan ngotot-ngotot naik motor. Jadi ya yang penting nyampe, itu cuma wasilah. Ya, cuma wasilah, yang pentingnya nyampe. Kemudian setelah acara hall malamnya Mi'raj tadi di Mushola Nurul Iman ba'dal isya. Ya, ba'dal isya insyaallah taala. Untuk jadwal selanjutnya nanti insyaallah diumumkan di majelis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk salat sekiranya di dalam tidak cukup, di luar panitia sudah menyiapkan tikar untuk salat, dan kami ingatkan yang di luar itu